Dobrodošli u epizodu podcasta Naše priče. Ova epizoda namenjena je studentima i našim najmlađim kolegama. Danas ćemo pokriti teme koje su u vezi sa prvim karijernim koracima, daćemo vam neke praktične savete, ali pokazat ćemo vam i naše lično iskustvo. Moje ime je Mića Mišljenović, u Bošu sam već 3 godine i također svoj karijerni put sam počeo praksom, tako da ću doprineti nekim svojim ličnim iskustvom kroz ceo ovaj proces. Sa mnom je danas koleginica Nađa Dražović, koja će iz svoje perspektive podeliti iskustvo, koja će vas voditi kroz neke praktične savete kako možete postati uspešan student na praksi. Nađa, dobrodošla u epizodu podcasta Naše priče. Hvala ti puno, Mićo. Veoma mi je drago što smo danas ovdje i što ćemo imati priliku da zaista popričamo o važnim temama za studente. Moje ime je Nađa i eto, identično kao i tvoje neko iskustvo, ja sam također počela kao praktikant u kompaniji Bosch, sada već 4 godine. I od tada prošla sam dosta različitih tema, naravno najviše u HR-u, počevo od regrutacije selekcije, potom employer brandinga, odnosa sa univerzitetima. Tako da zaista težim tome da danas prije svega podijelimo korisne savjete i nešto što će studenti moći da primene u svojim daljim koracima i prilikom prijave za prvi posao. Nađe, i u toku same pripreme za ovaj razgovor rekli smo da će ovo biti, baš kao što sam rekao, razgovor, ne intervju ili tako nešto, jer želimo da pokažemo neku ličniju notu ovome i da pokažemo kako bi sam proces mogao da izgleda, da to nije nešto strašno, da to nije nešto što je bauk ili što može da uplaši ljude, nego da je to upravo razgovor u kojem se trudimo da izvučemo najbolje iz ljudi. U redu, Nađa, možeš li možda nešto da mi kažeš o svom prethodnom iskustvu? Kako si počela, na koji način i ostalo? Naravno. Što se tiče mog nekog ličnog iskustva, pre svega bila sam student fakulteta organizacionih nauka i mogu da kažem da nešto što je meni najviše doprinelo u tim studentskim danima jesu svakako studentske organizacije. Ja sam sada i alumni član ISEC organizacije. Zaista je to celokupno iskustvo koje me vodila ta studentska organizacija omogućilo da radim sa različitim ljudima, da idem na internacionalne razmene. Također sam bila u prilici da dobijem stipendiju Erasmus, da jedan semestar studiram u inostranstvu, a potom i da u toku svojih studija dobijem u praksu u ljudskim resursima i zaista sva ova iskustva su se nekako nadovezala i omogućila mi da dođem do ove prilike i da se zaista tu pronađem, a potom i da nastavim da idem u tom pravcu i da nekako gradim svoju karijeru i dalje u kompaniji Bosch. To su neki mali koraci koji kada se saberu zapravo su ti doneli to gde si sada i zapravo svako to iskustvo je verovatno na neki način uticalo na tebe i možeš da izvučeš šta god i da to primjeniš i u samom poslu, a i u komunikaciji sa ljudima svakodnevno. U redu, hajmo onda u našu temu koja je u vezi sa nekim praktičnim stvarima u vezi sa potragom za posao. Prvi korak svakako jeste CV, čuvena ulaznica za razgovor za posao. Koja su neka tvoja iskustva u vezi sa tim, kako bi to trebalo da izgleda, na koji način studenti to da sastavljaju i tako dalje? Jedno od najčešćih pitanja zaista sa kojima se susrećemo jeste kako da napišemo našu radnu biografiju kada smo još studenti, kada smo na fakultetu i kada nemamo neko radno iskustvo koji možemo da se pohvalimo na neki način. Za nas kao kompaniju i za nas kao regrutere biografija studenta jeste jedna lična karta i mi želimo da vas upoznamo, dakle da načelno vidimo ko ste to vi, šta studirate, čime se bavite, koje ste to stvari radili na fakultetu, da su bili neki projektni radovi na vašem modulu, da su bile neke studentske organizacije, da li ste stekli znanje rad u nekim alatima i tako dalje.
i zaista je sve te stavke su nešto što opisuje vas i nešto čime vi možete da se pohvalite i suprotno je tome da ukoliko nemate neko radno iskustvo da studenti nemaju nešto što mogu zaista da pokažu i to je nešto čime treba da se vode zaista kad god razgovaramo sa studentima kada radimo neke naše interne radionice, težimo im da svaku stavku detaljnije opišu, da navedu ne samo fakultet, ne samo modul, već i da detaljnije opišu koji su to projekti sa kojima su se susretali, koji su to predmeti koji su se njima posebno dopali ili nešto što su uradili na tim predmetima, jer te informacije potom nama daju neki input da li nešto sa čime ste se vi susreli možete pronaći kod našoj kompaniji, da li to vam može biti interesantno. Zatim svakako volontiranja, rad u angažovanju u vannastavnim aktivnostima, organizacije, udruženja, prisustvo na različitim sajmovima, konferencijama. Također je poželjno da studenti navode i neke studentske poslove koje su radili, koji naravno možda nisu uvijek relevantni, ali su za nas važni jer ukazuju da vi ste stekli neku radnu naviku, da ste bili u mogućnosti, da ste bili dovoljno odgovorni da pored fakulteta svih vaših obaveza također radite, što je negdje važan pokazatelj kada mi biramo osobu koja će ući u neki kolektiv. Tako da zaista se ove stvari onako sveobuhvatno mogu da ta biografija može u konačnici da fino izgleda. Tu su naravno neki dodatni alati koji možete pronaći na internetu, koji mogu pružiti nekako taj vizualnu stranu te biografije i zaista to je nešto što je sasvim dovoljno. Super, mislim, studenti nekad znaju da budu skromni u nekom svom iskustvu i nisu sigurni da li treba da stave nešto u svoj CV ili tako nešto i onda se zaista često dešava da zaborave to neko iskustvo, da ga ne stave, da ga ne smatraju važnim, a zapravo može pokazati mnogo o njima. Ja sam imao jednog, da se nadovežem na tu temu, imao sam profesora jednog, on nam je dao jedan zanimljiv savjet, a to je da imate jedan master CV gde možete da stavite celokupno iskustvo koje ste imali i volontiranja i posete sajmovima i posete različitim događajima i tako dalje i onda u zavisnosti od same pozicije da prilagođavate. Već kad smo kod te teme prilagođavanja, Nađa, sad imamo CV koji smo pripremili za jednu kompaniju. Da li misliš iz svog iskustva, kako se to pokazalo, da studenti prave neku grešku u vezi sa tim? Pa možda je to jedno neko naše nepopularno mišljenje među studentima, jer zaista kada ste na početku možda niste ni svjesni na koji način mi u stvari možemo da prilagodimo našu biografiju to što napišemo. Ali jako je važno da se svaka biografija prilagodi konkretnom poslu, opisu posla, konkretnoj poziciji i tu sama polazna tačka i osnova treba biti opis posla i dakle ta pozicija za koju vi konkurišete. Jako je važno da detaljno pročitate opis posla, da vidite šta je to što se traži na toj poziciji, da li su to neka konkretna iskustva, znanja, veštine, kompetencije koje vi treba da posjedujete, a potom se potrudite da to u vašoj biografiji što više istaknete u zavisnosti od industrije, pozicije, okruženja i kompanije za koju konkurišete. Sve te stvari prilagođavate u vašoj biografiji, bilo da su neki projekti koje možete da istaknete, bilo da su neke vaše veštine, bilo da su neke konferencije, kursevi, znanja koja ste stekli, a koja će kasnije da omoguće da se vaša biografija istakne više. Znači nikako da ne šaljemo jedan CV koji smo generički napravili za sve pozicije na koje želimo da apliciramo. To je naš savjet, da. To mi je drago da čujem. Dobro, a onda ide nešto za šta kada smo upisali fakultet, prva godina, druga godina, jako nam je bitno da ocene budu dobre, da se trudimo, da se angažujemo, pa onda dolaze tu različite situacije, kolokvijumi, ispiti, trudimo se da to bude najbolje. Ocene jesu bitne, ali koliko su bitne u samom razgovoru za posao, u samom CV-u, da li ima nešto što je dodatno još bitno pored ocena?
Također jedno pitanje sa kojim se često susrećemo i na ovo mi ne možemo naravno da damo jedan univerzalan odgovor koji će da važi za svaku kompaniju. Mi svakako to govorimo i iz nekog našeg iskustva do sada. Što se tiče samih studija, nekako naše viđenje svega toga jeste da kada studirate imate jedan dovoljno jasan cilj, eto uporni ste u svojim naporima te 4 godine, da redovno završavate vaše obaveze da biste to ostvarili, da biste završili fakultet. Međutim, da li u svakoj situaciji zaista možemo da stavimo taj znak jednakosti kada su u pitanju ocjene i znanje koje stičete na fakultetu? Naravno da je u većini slučajeva to zaista tako, međutim ono što je nama važno, bez obzira na ocjene ili na neku na godine studiranja, važno nam je da osoba koja dolazi kod nas, koja dolazi u naš kolektiv, posjeduje neko određeno tehničko znanje iz oblasti koja nam je potrebna i zaista je to nekako važna tačka i referenca i za sve naredno. Tako da u nekom našem iskustvu do sada nismo se zaista toliko osvrtali na to, svi imaju neke lične razloge ukoliko možda u nekom momentu duže studiraju ili svi smo možda i nekad bili u situacijama da smo imali, da smo jako naporno učili, da smo se potrudili maksimalno za neki ispit pa možda rezultat nije bio zadovoljavajući za nas i možda nije neka ocjena koju smo očekivali, ali smo bili zadovoljni stvarima koje smo uradili, koliko smo učili, tako da zaista eto, iz nekog našeg iskustva osnova je to tehničko znanje sa kojim dolazite. Mislim, nezavisno od ocene, svakako kroz prolazak određenih predmeta, kroz vežbe, kroz bilo kakvo vannastavno angažovanje, možemo da se složimo da se to iskustvo na neki način lepi za nas. Yes. Mi nosimo to iskustvo. Sad, da li je to ocena takva kakva reflektuje to našu percepciju tog znanja, možda nije uvek taj slučaj, ali znanje je svakako tu. Još jedna zanimljiva stvar jeste što si spomenula referencu. Profesori također mogu biti dobra referenca. Ok, možda nije ocena najbolja, ali profesor vidi da ste prilično zainteresovani za određenu oblast, da ste strastveni oko nečeg. Profesor se naravno neće ustručavati da preporuči tog studenta, da neku svoju ličnu preporuku, da možda usmeri studenta. Profesori neretko imaju kontakt i sa industrijom, neki od njih i dolazi iz industrije i jedna su dobra veza između akademije i industrije da na taj način povežu studente sa onim što se dešava. Spremili smo naš CV, savršen je, prilagođen samoj poziciji, samom oglasu za posao. Gde mi nalazimo te magične pozicije? Gde to kompanija objavljuje? Je li to nešto tajno ili... Zaista nekako većina mladih je danas na društvenim mrežama, na internetu, tako da zaista većina poslova je uvijek dostupna na različitim sajtovima za oglašavanje i to može biti polazna tačka. Veliki broj pozicija također je oglašen na sajtovima kompanija konkretno. A ono što negdje iz našeg iskustva jeste važno upravo to što si spomenuo, neke preporuke, rad sa profesorima, preporuke od strane vaših kolega sa fakulteta, starijih kolega koji su imali već neko iskustvo, možda i dodiš sa nekim kompanijama i u tom smislu najčešće upute i preporuče mlađim kolegama koje su to kompanije, koje su to prilike, prakse za mlade gdje bi se oni mogli pronaći. I eto, i naše iskustvo upravo tome i svjedoči da zaista veliki broj naših praktikanata upravo dolazi preko preporuke, bilo da su profesori ili neki njihove starije kolege od kojih su dobili pozitivno iskustvo i pozitivnu preporuku. Super, seli smo, našli smo par kompanija koje nam se sviđaju, izlistali smo ih i sad bismo trebali da postavimo neke filtere. Možda ne možemo aplicirati za sve, možda možemo aplicirati samo na deo tih pozicija. Koje bi tvoja preporuka bila? Po čemu mi njih rangiramo? Na koji način gledamo šta nam je bitno i sve ostalo?
pre same prijave za posao zaista je važno da se i studenti informišu kako je kompanija za koju konkurišu. Dosta individualno koja industrija interesuje, čime su se bavili, koji fakultet završavaju i veliki je broj mogućnosti za mlade. To počevi od naše kompanije, brojimo tolike mogućnosti i prilike za mlade, različite divizije, različite pozicije, odeljenja, pokrivamo zaista dosta različitih oblasti i negdje nudimo mogućnosti za mlade. Ono što smo mi negdje uočili zaista jeste da je studentima sve dosta apstraktno na samom početku i kada konkurišu, bez obzira što postoji različite opisi poslova, različite mogućnosti, za njih je to u nekom momentu možda i ne toliko prijemčivo jer su se susretali sa teorijskim pojmovima, teorijskim stvarima na fakultetu, a sama praksa i primjena u industriji je drugačija. Tako da mi negdje što smo zaključili zaista i ono što je važan korak u našem procesu selekcije jeste taj telefonski razgovor kada mi njima detaljno objasnimo svaku poziciju i prođemo taj opis posla sa njima i zajedno ustanovimo da li je to nešto što se njima dopada. Nekada se dogode situacije da oni možda nisu dobro razumjeli, da nisu dobro pročitali i mi objasnimo da je to sasvim normalno, da razumijemo takve situacije i usmjerimo ih na neku drugu oblast koja se ispostavi mnogo bolja za njih nakon toga. Tako da je to neko razumijevanje industrije, razumijevanje posla, jako važan korak, razumijevanje kompanije, okruženja, kulture također. Da, spomenula si kulturu, to sam htjela da ti postavim pitanje u vezi sa tim i sama kompanijska kultura je bitna, na koji način se kompanija predstavlja. Tako da li je to neko striktno formalno okruženje sa određenim dress kodom, sa nekim drugim kompanijskim pokazateljima ili je to ipak nešto opuštenije gdje bi se prosto studenti osjećali prijatnije ili komfornije da rade? Tako je. To su sve nekako stvari koje oni inicijalno možda mogu vidjeti na društvenim mrežama, mogu čuti kroz neka iskustva svojih kolega, ali isto tako ukoliko uđu u proces selekcije sa nekom kompanijom, važan je pokazatelj kako je bilo to njihovo iskustvo, kakav je bio proces intervjuisanja, kako je bilo upoznavanje sa zaposlenima iz te kompanije, kako možda teče neka komunikacija među njih i taj sveopšti utisak u suštini koji oni steknu, što kasnije možda bude dobar pokazatelj da li bi se oni eventualno uklopili ili je to nešto što njima ne odgovara. Da, to je vrlo zanimljiva tema, htio sam da je pokrijemo malo kasnije, ali možemo i sad da se nadovežemo, da je današnje tržište rada takvo da zapravo nisu samo kompanije te koje intervjuišu studente, nego i obrnuto. Studenti su ti koji intervjuišu kompanije, gledaju da li im to odgovara, da li se to uklapa u njihov sistem vrijednosti, da li im odgovaraju veliki ili manji sistemi i tako dalje. Tako je. To je nekako svakako obostran proces, obostrana veza. Možda je nekako mlađim kolegama apstraktno također sve to i možda im neki koncepti, pojmovi, okruženje nisu toliko jasni, ali i da oni dođu u neko okruženje i da nakon 3 mjeseca, 6 mjeseci ustanove da možda to nešto nije za njih, da njima ne odgovara. Naravno, nikada nije kasno da se promeni ili pozicija ili kompanija. To je nekako to iskustvo koje mi stečemo. A i polazeći iz same percepcije toga šta radimo i šta učimo na fakultetu, u redu, možda mi nemamo određena znanja, ali kompanije ni ne očekuju da mi imamo sva znanja ovog sveta, nego da prosto kroz tu poziciju na koju dođemo, učimo, da radimo treninge i sve ostalo. No, preskočili smo nekoliko koraka, jedan vrlo bitan korak, a to je pripremili smo CV, našli smo kompaniju koja nam odgovara po vrednostima, po našem nekom industrijskom filteru i po nekim drugim kriterijumima i sada dolazi na sam intervju. Kako to izgleda? Da li imaš neke praktične savjeti, neka lična iskustva možda u vezi sa tim?
Mi često kažemo za intervju da pogotovo za praktikante, za mlade, za studente, to nije nekako naše prirodno okruženje u kome se mi nalazimo i često je studentima čak i neprijatno da govore o sebi i da naglašavaju neke svoje uspehe, rezultate i slično. Međutim, i to je vježba i to je nekako naša veština i prezentovanja i razgovor i komunikacije i svakako da je potrebno vrijeme da se to razvije. Što se tiče tog prvog razgovora i nekako prve prijave, zaista iz nekog našeg iskustva govoreći, mi se trudimo da imamo razumijevanja za studente, budući da su česte situacije da je taj razgovor koji imaju sa nama prvi njihov intervju, razgovor u životu i zaista trudimo se da im u tom procesu olakšamo što više, da im damo sve potrebne informacije, da ih na neki način možda i dodatno pripremimo i da im damo pravac u kome treba da razmišljaju i pravac u kome će teći naš naredni korak ili tehnički razgovor. Što se tiče samog intervjua, ono što savjetujemo studentima jeste da se na samom početku detaljno raspitaju o kompaniji za koju su konkurisali, da na taj razgovor dođu pripremljeni, da znaju čime se ta kompanija bavi, u kojoj industriji posluje, šta su njeni proizvodi, koliko ima zaposlenih, da pogledaju društvene mreže, da se raspitaju kod kolega i slično kako bi stekli utisak o poslovanju te kompanije. Potom drugi korak koji je također važan jeste da se detaljno pročita opis posla. Mislim da je ovo jako važna stavka, da je možda nekada i ne razumijemo važnost koliko moramo da budemo svjesni na šta se odnosi svaka stavka opisa posla, jer će to kasnije biti polazna tačka za neka pitanja, a također i radna biografija koju smo spominjali. Mislim da je za studente pogotovo važno da očekuju pitanja vezano za sve stavke koje su naveli u radnoj biografiji. Da budu spremni, da su to neka pitanja koja već mogu da pripreme i naravno da razumijemo da nekada studenti pripreme odgovore na neka pitanja, da često tražimo onako najčešće pitanja na razgovoru za posao, trudimo se da anticipiramo neke stvari što je potpunosti razumno, ali negdje naš savjet jeste da je bitno i kako to spontano teče, dakle da se pre svega osvrnu na opis posla, dakle da pogledaju da li su se možda susretali sa nekim stvarima koje su navedene, da li možda posjeduju znanje, rad o nekim alatima, onda će sigurno dobiti neko pitanje šta su radili, koji projekat su radili, kako je to teklo, a naravno iz radne biografije, počev od studija, vještina, organizacija i tako dalje. Mislim, naš zadatak jeste da demistifikujemo proces razgovora, proces intervjua. Zaista, perspektiva je razgovor i fokus je na razgovoru, jer ni naš zadatak kao osoba koja intervjuiše sa druge strane nije da uplašimo te ljude, nije da bušimo za njihove nesigurnosti, određene rupe u znanju ili tako dalje, nego da im pomognemo da se pokažu u najboljem svetlu kroz njihovo neko prethodno iskustvo. Ajde da odigramo jedan mali role play, da vidimo, da se zamislimo da si ti u situaciji osobe koja intervjuiše, da sam ja osoba koja biva intervjuisana, to je kandidat za određenu poziciju, i sada si ti kroz moj CV našla na jednu temu da sam ja stavio timski rad. Jer obično studenti vole da kažu timski rad, komunikacija sa drugima i ostalo. Ja sam stavio timski rad. Kako bi ti ispitala da li ja imam veštine zaista timskog rada? Super, Mićo. Ono što je važno i na što se mi najviše oslanjamo jesu behavioralna pitanja, gdje mi želimo da vidimo kako se ti postupao u nekim određenim situacijama, i eto veštine koje si naveo su odlična polazna tačka za to, i negdje ih povezujemo i postavljamo pitanja u smislu da li možda nam navedeš neku situaciju kada si radio u timu ili si radio na nekom projektu koji je
bio grupni, kako izgledao taj vaš rad, kako ste se dogovarali, kako je funkcionisala neka vaša organizacija. A takođe, eto, neko možda i nepopularno pitanje među studentima jeste ukoliko si možda radio u nekoj grupi, u timu, da li si se nekada susretao sa situacijama da dođe do nekog nesporazuma, do neke loše komunikacije i tako dalje, ili nekog konflikta, gdje nam studenti često odgovaraju kroz negaciju, pa nisam, sve je funkcionisalo dobro i tako dalje. I negdje se trudimo da im zaista objasnimo da su konflikti ili neke možda nesuglasice u tom smislu česte, pa počevo od gradskog prevoza kada nam nešto zasmeta, pa imamo neku reakciju i tako dalje. I zaista su to situacije česte i pokušamo da ih ohrabrimo da to podijele sa nama, da navedu neku situaciju gdje je možda to iskustvo rada u timu bilo pozitivno ili negativno i tako naravno kroz dosta različitih veština. Također organizacije vremena, često navode time management kao jednu od stavki, gdje ih onda postavimo, ok, da li možda nam navedeš neku situaciju kada si na fakultetu imao dosta obaveza, često nas pritisne ispitni rok, veliki broj ispita. Što će se desiti na samom poslu sutra, tako? Ili eventualno uz praksu. Kako u tim situacijama pristupaš organizaciji ili prioritizaciji nekih zadataka gdje nam je važno da vidimo koliko vi logički razmišljate, da li vešto prioritizujete zadatke, jer je to jedna od jako važnih veština, naravno i timski rad, mi smo svi upućeni jedni na druge, ne možemo da radimo sve sami, sve su to veliki timovi, velike zajednice, grupe i međusobno doprinosimo nekom cilju. Da, mislim, sa našim pitanjima se trudimo da simuliramo neke situacije koje se možda mogu desiti u realnom radnom okruženju i činjenica je da postoje i određene nesuglasice i različiti pristupi. Na nama je da ispitamo na koji način bi studenti potencijalno reagovali. Ok, spomenula si behavioralne intervjue koji podrazumevaju neko prethodno iskustvo, kako su, na primjer, organizovali svoje vreme i tako dalje, ali postoji oni kako biste da se desi određena situacija. Mogu samo to da se nadovežem da je to kroz te neke naše edukacije, vođenja intervjua, upravo je to prethodno ponašanje najbolji pokazatelj budućeg ponašanja i to je nešto što mi kroz ove intervjue u suštini želimo da ustanovimo. Kako ste se vi kroz određene situacije ponašali, kako bismo vidjeli, ok, ukoliko dođe do toga i toga, mi možemo da očekujemo to i to. To mislim da je jedan odličan savjet i da često biva na neki način zanemaren i zbog treme i zbog svega, ali zapravo je samo kako bi se saznalo kako bismo mi reagovali u određenim situacijama. U redu. Imali smo možda telefonski razgovor, možda smo imali HR intervju, dolazi tehnički intervju gdje naše kolege koje su na trenutnim pozicijama, koje su možda i pisale sam oglas za posao, pričaju sa osobom. Možeš li, molim te, reći nešto više o tome, neko svoje iskustvo prethodno? Naravno, dakle to je faza gdje zaista želimo da prođemo kroz određenu funkcionalnu oblast, najčešće na razgovoru i budući mentor tog praktikanta gdje detaljno prolazimo opis posla i šta se na toj poziciji očekuje i definišemo koje su to važne, dakle tehnička znanja i oslanjamo se najviše na to. Važno nam je da vidimo da sa fakulteta dolazite sa jednom dobrom bazom, sa jednom dobrom osnovom, a da ste voljni i željni da to kod nas nadograđujete. To je super. To je odlično čuti i generalno i te kolege su tu na neki način da daju usmjerenje mlađim kolegama, onima koji prave svoje prve karijerne korake, na čemu treba da rade. Ljudi ne treba, u jednom trenutku smo spomenuli važnost feedbacka, ljudi ne trebaju da gledaju feedback i povratne informacije koje dobijaju na neki negativan način, nego generalno kao priliku za unapređenje. I ceo taj proces intervjuisanja je upravo proces. Traje, zahteva određeni broj pokušaja, određeni broj grešaka kako bi se gradio vremenom i neće uvek biti savršeno i neće uvek biti kako očekujemo, ali bitno je raditi na tome, imati neki kontinuitet i na neki način upornost. Tako je. Nekako kroz razgovore, nakon razgovora prođe možda 10 dana, 2 nedelje dok se kolege usaglase, dok prođu svi intervjui, dok prođu svi kandidati i ishoda su 2.
jel tako? Ili čak možda i 3 u nekim slučajevima. Prvi ishod jeste da osoba dobija pozitivan odgovor, da biva primljena na praksu. Drugi odgovor jeste negativan odgovor, gde prosto osoba ne dobija priliku zbog manjka određenih znanja, zbog manjka određenih veština i tako dalje. I treća, ajde da kažem možda prilika, jeste da ta osoba biva tu, a za slučaj da se pojavi neka pozicija, neka prilika koja se više uklapa za to kandidata. Ja bih se možda u ovom trenutku osvrnuo na, ajde da kažem, taj negativni deo. Kako kandidati treba da se nose sa odbijenicom koja može nas nekad zadesiti u našem inboxu, koji ćemo dočekati sa velikom tugom, pročitati. Koji su neki načini na koji kako to možemo gledati? Da. Zaista je to, kao što si rekao, Mićo, razumljivo je da nekada negativnu povratnu informaciju doživljavamo obeshrabrujuće, može nekad uticati i na neko naše samopouzdanje, na viđenje sebe, preispitujemo se i tako dalje. U situacijama kada zaista govorimo o mladima, moramo biti realni da je to tržište je konkurentno za sve, a posebno je izazovno za mlade koji su na početku svoje karijere, koji tek treba da grade svoje iskustvo, da prave svoje prve karijerne korake i negdje je spremnost da ponovo pokušate, da probate, da učite, da tražite neku povratnu informaciju, kao što si rekao, ukoliko ste bili u nekom procesu i nakon intervjua ste dobili negativan odgovor, pozovite osobu sa kojom ste radili i pitajte šta je to što ste primetili, šta je rezultovalo, da li nešto mogu da popravim, da li možete da mi date neki savjet, i to su zaista izuzetno vrijedne informacije koje vi, ukoliko zaista ih implementirate, mogu vam pomoći da kasnije to bude nekako drugačije i da dođete do onoga što zaista želite. Koliko se u praksi dešava da studenti traže povratne informacije nakon nekog neuspelog razgovora ili u toku razgovora ili tako nešto? Da, dešava se, možda ne toliko često, više smo nekako ti koji želimo, svjesni smo kako to može na njih da utiče, pa želimo da ih negdje usmerimo. Česta je situacija, kao što si spomenuo, da nekada u toku tog samog procesa zajedno ustanovimo da neka pozicija za koju ste se prijavili možda i ne bi potpunosti legla vama, te vas onda uputimo na nešto drugo i zajednički dođemo do nekog rješenja da možda to nije bilo najbolja solucija za vas, ali ta otvorenost da vi budete inicijatori i da postavite pitanje da li možete da mi date povratnu informaciju, da li možete da me posavjetujete, šta ja mogu sada da uradim kako bi sljedećeg puta bio pozitivan rezultat. To jeste jako bitno. I zašto sam te pitao ovo pitanje? Iz moje neke lične perspektive da ljudi to ne koriste dovoljno, jer to vide kao napad, hajde da kažem, na ličnost, argument ad hominem, da je zapravo to nešto što utiče na njih, a ne na njihov performans, ne na njihov nešto drugo, i da to možda shvataju lično kako ne bi trebalo da bude, nego kako mogu da sebe unaprede kroz proces. Međutim, posle određenog broja, nažalost niste primljeni na ovu poziciju, nažalost niste primljeni na ovu praksu, u tvom inboxu odjednom dolazi poruka: čestitamo, vaš prvi radni dan je 1. decembar. Kreće pozicija, kreće sama praksa, prvi dan, kako izgleda prvi sat, prvi dan, prvi mesec, prvih 6 meseci prakse. Ja verujem vrlo stresno, barem je to iz nekog mog iskustva bilo, pogotovo kada se dolazi u neku veliku korporaciju sa velikim brojem ljudi, odeljenja, abrevijacija, pravila, procedure i tako dalje. Tako da zaista verujem da je taj prvi period prilagođavanja nekom drugom okruženju, poznavanje sa kolegama i tako dalje, može biti dosta stresan. Važno je u tom periodima imati nekako prijatno okruženje, podržavajuće okruženje,
udruženje koje se zaista trudimo mi da stvorimo kroz mentorstvo, dakle kroz mentora koga naši praktikanti dobijaju. Imamo i osobu koja je tu da na neki neformalan način pomogne mladima i našim praktikantima da se uklope u kompanijsku kulturu, ali zaista verujem da je taj početak i taj prvi period vrijeme koje studenti najviše treba da iskoriste, da tada pokažu tu svoju znatiželju, interesovanje, da se uključe u što je veći broj projekata, da kradu znanje. Zaista naše kolege, je to veliki broj njih je tu sada, a ranije su bili praktikanti, tako da svakako znaju kako ići tim stopama i negdje su tu da pomognu studentima da se što bolje pokažu, da ih uključe, imaju ravnopravan odnos u okviru tima kao i sve druge kolege i negdje je to prilika za njih da kroz 6 mjeseci dobiju ono sve što im je potrebno kako bi nakon toga uslijedio posao. Mislim, ti si prošla kroz to, ja sam prošao kroz to, znamo, svesni smo oboje da taj proces u početku može biti, kao što si rekla, naporan. Mnogo je novih informacija, ulazimo u sistem koji se godinama, desetinama, stotinama godina u našem slučaju razvijao. To je znanje skupljeno na jedno mesto i na nama je, hajde da kažem, da primimo ogromne količine znanja. Naravno i sama kompanija i sami mentori su svesni da je to, opet kažem, proces i da traje neko vreme, tako da možda zahtevi u početku nisu toliko strogi. Zahteva se u redu da se posvete određeni treninzi, da se upoznamo sa kompanijom, sa ljudima, sa prostorom, sa čime god, tako da pritisak jeste veliki, ali je barem u tom prvom periodu na neki način strukturirano da dobiješ kao student određenu izvesnost, šta je naredni korak, na koji način možeš da se uključiš, koje su prilike i tako dalje. I spomenula si jednu stvar, a to je kolege koji su tu i mentori koji su tu. Po mom mišljenju je savršena prilika kad ulaziš u ogroman sistem. Bosch ima preko 400.000 zaposlenih širom sveta. Ulaziš u određeni sistem gde ti je bilo koji kolega dostupan preko određenih kanala komunikacije koje posjedujemo. Te tako možeš kontaktirati osobu iz Brazila ili osobu iz Meksika, možda osobu iz Nemačke koja ima određenu ekspertizu. Prosto svi ti ljudi su tu i eto to je, hajde da kažem, neko ohrabrenje i nekim studentima koji su tu i koji žele da se priključe, da zapravo ta mreža postoji, da je tu da podrži i da je tu da je na neki način iskoristimo kako bismo unapredili naša znanja i veštine. Međutim, sa studentima se često dešava da žele da rade previše stvari u isto vreme, tako da se može desiti da već pre završene 4. godine studija ili, na primjer, master studija, studenti žele da kombinuju posao i praksu. Što smo svesni da može nekad biti problem i da može biti izazovno, tako da moje naredno pitanje ide u smeru kako balansirati, ljudi kažu balans privatnog i poslovnog života, ali ja u ovom trenutku idem u smeru kako balansirati praksu i fakultetske obaveze. Mm-hmm. Svakako da je balansiranje posla i prakse od punog radnog vremena, dakle 40 sati nedeljno plus fakultet, obaveze, ispiti, nije lako. Možemo kažemo da jeste izvodljivo, eto na primjerima nekih naših praktikanata, međutim svakako da iziskuje izuzetnu organizaciju, dosljednost, odgovornost. Zaista smo svjesni da je studentima primarno studiranje i to je nešto što je i nama važno u kompaniji i svakako da podržavamo studente i izlazimo u susret kad god je potrebno neko određeno slobodno vrijeme da se uči, da se pripreme ispiti, da se oni tome detaljno posvete. Tako da je sa jedne strane važna ta podrška, kao što si rekao, od mentora i kolega koji će biti otvoreni za to, koji će razumjeti, koji će podržati, a sa druge strane je opet sa strane studenta važno da se opet i neko uloži određeno vrijeme i upornost i doslednost. Možda nekad ne možemo da se oslanjamo na motivaciju,
motivaciju, ali nam je u tim situacijama možda disciplina nekako naš vodič, jer bez obzira motivacija koja osciluje, ukoliko mi imamo disciplinu i neku naviku i neki jasan cilj, onda se to sve može završiti. To je isto jako dobar savjet, jer ne treba da se oslanjamo na motivaciju, nego na neke ili dnevne taskove i upravo disciplinu, što si rekla. Ali ima jedna stvar koju smo spomenuli u našem razgovoru prethodno pre ovog intervjua, to je samoinicijativnost, bitnost samoinicijativnosti. Jeste. Koliko je to bitno, na koji način može da se ispolji i šta to pokazuje? Jeste, u svim segmentima, zaista. To je jedna od karakteristika koja je nama važna da vidimo kod kandidata. Zaista sve druge stvari su nekako varijabilne. Da li je znanje, da li je engleski jezik, da li je nešto drugo, ali opet samo discipline dio neke vaše ličnosti. To ste vi ste ti koji su proaktivni, koji imate inicijativu, koji želite da učite i to je nešto što se izuzetno cijeni, barem kada je u pitanju naša organizacija, počev od tog prvog posla, kada uđete u kolektiv, kada želite da dobijete znanje, kada se uključujete, kada pitate. To je nešto što je važno, da vi budete ti koji ćete pokrenuti neke teme, koji ćete angažovati, priključiti i tako dalje. A da se u tolikoj mjeri ne oslanjate možda na druge. Tako da zaista je nešto što je važno i što mi pokušavamo također da ohrabrimo i kod ljudi koji ulaze u naš kolektiv. Hvala ti na odgovoru. I sada nekako ušli smo u kompaniju, prošao je prvi dan, prošao je prvi mesec, ali baš tako za tren oka prođe i 6 mjeseci, prođe naša praksa. Naša praksa se, ajde da kažem, približava kraju. Šta možemo očekivati? Zašto bi se, na primjer, kompaniji, ajde da kažem, isplatilo da mi zapravo ostanemo u kompaniji i kako to studenti mogu gledati završetak prakse? Ukoliko su studenti zaista pokazali sve ono što su nama rekli na intervju i kroz tih 6 mjeseci prakse, zaista je u najvećem broju slučajeva idealan rezultat i za nas i za njih zaposlenje i posao, budući da mi to gledamo kao na neku vrstu obuke, da mi sa vama prođemo sve stvari koje ćete vi raditi, da provjerimo koliko ste se dobro uklopili u kolektiv, kako sarađujete sa kolegama i u konačnici zaista to u najvećem broju slučajeva rezultuje i zaposlenjem i ostankom u kompaniji. To je za nas važno jer dobijamo osobu koja je kompetentna da radi na nekoj određenoj poziciji, a sa druge strane i osobu koja je 6 mjeseci već se susretala sa tim pojmom i koja će vrlo lako usvojiti dodatne koncepte i dobiti u suštini samo odgovornost za stvari koje možda donekle već i radila. Da, možda je zanimljivo taj, hajde da kažem, period prakse, širina i dubina znanja. Možda se u početku više ide u širinu kako bi studenti mogli da vide koje sve prilike postoje, na koji način mogu da se uključe i ostalo, a onda u zavisnosti od svojih aspiracija, od svojih ideja, mogu da idu u dubine određenih tema koji ih interesuju. I tako se možda može desiti da se možda ne pronađu na određenoj praksi, da se ne pronađu na određenoj poziciji, ali im prosto i zbog veličine i zbog različitih mogućnosti kompanija nudi priliku da se razvijaju u nekom drugom segmentu. Tako je. Spomenuli smo i taj nivo apstrakcije na samom početku i to je upravo to što si Mićo i spomenuo. Tokom 6 mjeseci zaista sve vidite u praksi kako izgleda, kako funkcioniše, koliko su sva odeljenja međuzavisna, kako mi zajedno radimo, kako doprinosimo i negdje širite sliku o svim tim procesima koji postoje i onda vi kroz taj period u suštini birate šta je ono što se vama najviše dopada i baš to negdje krećete ka toj ekspert roli možda u nekoj od tih oblasti. Jasno. Nađa, hvala ti na današnjem razgovoru. Ja se nadam da će i studenti koji nas budu pratili možda imati neka pitanja, možda odlučiti da nas nađu na društvenim mrežama, da nam pošalju poruku, da im pomognemo kroz ceo proces kako to izgleda. Eto, i to je jedan isto vrlo zanimljiv savjet, jer tamo smo na LinkedInu, imamo svoje profesionalne profile i zapravo smo tu da odgovorimo na pitanja, pružimo neki dodatni insight, nešto što im može pomoći da sutra budu bolji. Hvala ti što si podelila praktične savete, hvala ti što si podelila svoje prethodno iskustvo i ja se zaista nadam da će ovaj ceo proces pomoći našim studentima.
I ja se također nadam. Hvala tebi puno, Mićo, na pitanjima. Nadam se da će zaista studenti izvući nešto korisno iz ovog razgovora. Ja bih još dodatno ohrabrila da ukoliko nas možda vide na nekom sajmu, na nekom fakultetu, da nam se slobodno pridruže, da nam priđu, da se upoznamo, da još možda dodatno porazgovaramo o ovim temama, da odgovorimo na neka dodatna pitanja. A eto, do tada želim svu sreću u prvim karijernim koracima. A vama, dragi gledaoci, hvala na vremenu koje ste izdvojili da pogledate ovu epizodu. Potrudili smo se da ona bude praktična i puna vrednih savjeta za početak vaše karijere. Još jednom, hvala vam na pažnji i vidimo se u sljedećoj epizodi naših priča.